ka YouTube family member ho zo si na bon chawin ka channel la ka hinlim ke dovin chule ka channel support na himbol jing si ovin zong na chung chu ba ke pa tho ka hin sei na hi tuni ni kho a hi Hahat.L Akona Kivendoh thaina ding ova izui dingo point som le point gate ka hin sei ding a hi in hi chi point som le point gate ho hi apoi mo hi ji chun video hi a chai chan gai hin ve chi ding in zong ka hin ti mo ve na hi Akhat na chu hi le ni khat le 30 minutes so ta bang hi lam ga zo ji anga yin hi ani na chu hi le thai ga to an che lo hing le changle mim lam pang hi han ne anga yin hi athum na chu hi le a hi thai chana berry chep loading chu le berry chep ho ko ma song loading aji cho berry khunam na za a hi le na nga dinga song ta sa a dinga effect thai a hi ali na chu hi le pungkal sagi akipana pungkal ge sunghi imute te angai na hi anga na cho hi le processed foods to chini hat na ne le cha don thai ho hi a hi thai chana hlom ne ding ke kang se angai na hi agup na chu hi le lungim lungkham pat le hin hainom ding chule ilung hi all hiu cha koi thai pa hi kitil angai na hi asagi na chu a hi thai chana iwet hi maintain bol jing ding chule oi thau ki ti ho jong hi ha ta a ki ve na exercise bol jing anga yin hi again na chu hi le check up ma chi jing ding chule thi san ho hi test bol sa ji anga yin hi Akona a chu hi le ikimi vel la mi ho to hin ki gui zop na sim hoi ding chule mi ho to hin ki vap khoma ki pa khom ni khom cha khom ti jong hi bol ji anga yin hi asom na chu hi le tui hi phate cha a don sing anga yin hi asom la khatna chu hi le ibp hi asan wa lo na dinga control bol sing anga yin ine I cha o ikivet phatno anga yin hi asom la ni na a chu hi le inne icha la ova thau dam thaina olive thau to nuts kiti thai amunai ho hi zaw sa jing anga yin hi asom la thumna a chu hi le zudon mi na hia le zu natam don loading a hi thai chana thamcha bawdona nangol thaya hi zong le nangol chu nanga dinga dam thaina a hi asom la li na chu hi le lungchang dam thaina dinga exercise zong bol jing anga yin hi asom langa na chu hi le ine icha la a hi chi ha na le thau ha na ho hi a hi thai chana ha ne loading ina pha ina hi asom lagup na chu hi le cholesterol level hi phate cha a kivet kol anga yin check jing anga yin hi asom le sagina a chu hi le a hi thai chana nang le nangin ki pa na na ki sim do jing anga yin hi asom le get na chu hi le tawmun na tong jing na hia le chom khat wa le na bol jing anga yin hi a hi le Hahat.L Akona Kivendoh thaina dingova isui diu point som le point gate in sai thai chanu chu hi chan chu hi hanlang video a chai chan gai hin bi ho zo si na chung chu wa ke pa tho ka hin sayin na namun chu wa dam sel tawin